bazane ngishayele inkosi yethu izandla bazane ezimini. Awuthi isandla sakho la ukhona egameni lenkosi. Baba uhlonga sicela sondele ngaphambili. Sikhombe phezulu. Lapha emuva ama-ushers control. Khombe phezulu. Yekhaya iBhayibheli asebona thina bokufa. Ukufa kuthina basebedlule siyalala sifa libonke igama lenkosi. Siyalala thina bazana uphinde ukhombe phezulu. My God. Ake ngisho ngathi uThixo ulalele wena wedwa endlini. Thank you Lord. Esime ngenyawo khona uThixo labusuku namhlanje. Phambizana zakho soshozelele intuli. Phambizana zakho zombili uyiqhome pheke phambisele phezulu. Noma ngabe uyagula emzimbeni sothi sidinga ukuthi uThixo uphile. Ungabe wangamuntu isandla ngoba amandla ukuphulukisa khona entendeni.
sithi Jesu ulithola ehlane ehlanelana phansi ngabesahlala phansi eqenqeni kaNkulunkulu. Bazalwane, awumemeze la ekendeni ngoba uThixo uzwa wena wedwa. Uyabona masimdumise uThixo, ngiyayithi uNkulunkulu ake ngathi iphimbo lami lizwa wena wedwa ekendeni. Thank you Lord. Sizomemeza sizobala kathathu sishaya izandla makuthi gijima la ngaphambili ugijime uma uthi haleluya haleluya uma uthi yeza noma lapho mbangeze umsindo ingxolo engcwele egameni lika Jesu. Ngizobala kathathu bese siyabanga umsindo. 1 2 3 shout. CFC and say something was a little
isandla. Praise the name of Jesus. Ake wakhe abantu abawu-3 ukuthi ngiyakuthanda ngothando lukaKristu. Uthi wenze kahle. Khona seyihlezi phansi madoda. Wenze kahle wafika nawe. Ayihlele phansi. Cela ubaba uMdlaloshe wasebandlela babushangezela ngaphambili. Ubaba uMdlaloshe uyamcela umfundisi ushanga. Hallelujah. Asukuthi isikhathi-ke bazalwane usuku olukhulu namhlanje. Ngifuna ukuthi umnikelo namhlanje maqoqwa yini ngathi hak. Malibonge igama lenkosi. Samnikela abalaleli bokhozi emakhaya ngegama likaJesu. Sibingelela abazalwane esikhawini ngegama likaJesu waseNazaretha. Ladies and gentlemen, without any waste of time, let me present to you tonight the man of God, the man of the hour, the man of the moment, the man of this generation, the man of the stars. My son, ngakhathazeki usoyithola ukuthi ngithembise wona. Ake ngiqale ngale nceko ngigcine ngale zongena ngomva kwesikhathi. Ubaba uGumbu khona ungakhathazeki. Apho umoya ingcwele ukhona kule ndawo engeke isazi umoya ingcwele. Ladies and gentlemen, let us welcome my son, Pastor Stembiso Zon. Let us close our eyes and pray. Our Heavenly Father, we thank you in the name of our Lord Jesus. We glorify your precious name. It's nice to be found in your presence. Siyabuza ukukhona bakho uNkulunkulu kule ndawo. Ngegama likaJesu, uNkulunkulu wethu nyakaza moya ngcwele uphefumulele kithi. Phefumulela kithi uNkulunkulu. Wena mawuphefumulele kithi siyawuphila. Baba wena uyena umuntu ukuhluleka sikunika udumo-ke namhlanje. Nangiya mama naliya baba naliya sisi naliya bhuti nabancane moya ngcwele awuhlulwa impilo yomuntu. Uyalazi bathini walithinta ukuze impilo zethu sibe yiloko ufuna sibe yikho. Size kuwe-ke moya ngcwele namhlanje sehlele endlini yombumbi. We go down to the potter's house. We say, Father, shape us, mold us, build us. Father, we release your anointing to move in our heart and to touch us in Jesus' name. Amen. Sibingelele umfundisi Sithole ime kaNkulunkulu ekhona zonke. Sibingelele obaba, omama, osisi, obhuti nabancane egameni lenkosi. Amen. Ake ngibona aba blessed bake bathi if you are blessed. Hallelujah. Ake sishaya uNkulunkulu izandla phezulu kakhulu. Hallelujah. Bengingeke ngifike-ke bazalwane la kune special blessing uNkulunkulu afuna ukusenza kuwe. Just a special blessing. Hallelujah. How many of you are ready to be blessed? Angisho blessed emoyeni. Sho blessed lokho kwangempela. Amen. Right, siso release blessing ke bazalwane namhlanje. Amen. Yabona nje ngishaya uvalo kimi la ngoba kuyobiza umuntu okhulile ukubona uNkulunkulu bekhona. Usathana uyambona ngena but uNkulunkulu umbone sephuma. Amen. Yeah, ukhona uNkulunkulu bazalwane. Alright, akezivala amehlo lo 30 seconds oyifile. Amen. Sisekhoneni lenkosi. Amen. Father, we thank you in the name of Jesus. Konke mongcwele sizokwenza. Siyakhulula uNkulunkulu wethu. Akubo wena usilidana mongcwele siyakuzwa umningi etendeni. We don't want to disturb the plan yakho. Yozokwenza uNkulunkulu qhubeka nathi egameni likaJesu. Sisazoshare mongcwele set us free. I want to pray for the 30 seconds of God. The spirit suicide. I want to pray for that person. At least let us close our eyes.
lo yaphakamisa isandla sakhe la ekhona noma ngizokwazi ukumbona kodwa uNkulunkulu uyambona. I'm sure bazalwane, as I'm standing in front of you, ngale kwalo khona umuntu wesifazane futhi ngicela umphakamise loyana ngale kwakhe lezi cela phakamisa isandla lo siphakamisa isandla samashaza asondele kuyena please asiphakamisa isandla bese yasukuma. Thank you Lord. Cela lo ona lo problem asiphakamise isandla sakhe lo hlaselo moya webulala. I want to pray for you. Cela phakamisa isandla sakhe, just stand up with your feet wherever you are. I want to pray with you. Umoya wayibulala, yes, this one. Cela nje umlethele ngaphambili. I want to pray right now. Thank you. Ibandla mlule izandla phezu kwakhe mzee. Ya ungabusayibulala yonke into ekade ikhathazile uNkulunkulu ukulwelile uthandiwe. Ake silule izandla phezu kwakhe. Lift up your hands. Phambi izandla zakho umbheke emehlweni. Umbheke emehlweni kunamandla la ehlela kwena special. Silule izandla zethu bazalwane khona boshakanda ramasa. Ngicela umfundisi usithole just akhuza the spirit. Yes, my Lord. Thank you. Egameni likaJesu, moya kaSathane, moya ofuna ukususa ukuphila, ukuphila kuyisipho esivela kuNkulunkulu. Demon le-suicide, egameni likaJesu, ngiyakubopha namhlanje ngikuthumela phansi kwalashi, ngegama likaJesu. Baba, lo mama usazosebenza ngaye kunezinto ezinkulu isendi indlela ozoyihamba naye kodwa namhlanje wonke amaketanga akade ebopha impilo yakhe ngokuzibulala sawaqashula in Jesus mighty name. Thank you Father for your deliverance in Jesus mighty name. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ngaphilisa kuya moya ongcolile. Ladies and gentlemen, le ndoda iyazimeshipela. Le ndoda iyayihlabelelela. Malibonga igama lenkosi. Malibonga ivangeli. Ngizomthethela ayihlabelele yena. Kodwa into engifuna siyenze, ngifuna sibize igama kaJesu sithi uyingcwele wesabeka. Ngizoba ngivele 3 sishaya izandla mangifika ku number 3 sishaya izandla phezulu kwamakhanda ethu sithi uyingcwele. Ngegama likaJesu simbona ofana nawe sithi Father we love you. Siyabonga ukuthi eBheneza usihole kwaze kwala nisekhona. Ubonga ukuthi uyaphila abanye basebhedlela. Ubonga ukuthi uyadla abanye belala bengadlile. Ubonga ukuthi la abanye badutshulwa bagiqika nezimoto. Oh hallelujah. Ladies and gentlemen, 1 2 3. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the man of God, the man of the hour, the man of the moment. Indoda esihamba umhlaba wonke, indoda ephumela kuNkulunkulu nomuntu omusha. He's our Father, ubaba wethu. Ladies and gentlemen, let us welcome the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher, the international speaker, as well as the conference speaker. Une-CD akayireleasile uyayidayisa ucula no sister Thobekile noMalungi. Ladies and gentlemen, let us welcome Apostle Simon Dinangumbi from Standerton, the Sons of God. Siyakhona yini
Satan aye majimoni aye phezulu wesiphambano phezulu ngomnqamlezo phezulu phasi akunjonga phasi idudla zakho phasi phasi ngama-drums phasi Popotono tutuno sanbonani bingelele incebo zikaNkulunkulu zonke ikhona ke nibazame ngezandla bonke angibonge Sithole nami ukufika esikhaweni ngibone kugcwele kangaka lethende livama ukugcwala lekoloni kuyabonakala ukuthi bayakuthanda esikhaweni uma bokuya ngami Sithole abantu bengaka umtubatuba ngake siwuyeke Ngiyamvumela ngibeka inselela nje nasemaphoyiseni asiwashayela izandla gadile la ngapha uma ngabe kufuneka umuntu oyotshela abantu ukuphi lapha emseleni ngekuphi la intubatuba ngcono kuye mina ngibatshela ukuthi ake beme la fanele ngibone ngibuye ngesonto asilethe wonke ama-pledges ethu ngesonto bese siyalalela ukuthi ngabe uSithole Shange basamsaba yini uNkulunkulu ake sithandaze umbaba unobubele uJehova igama lakho akekho ofana nawe oh my God bonke laba bantu bashiya izinhlelo ezingcono kuma-TV beze kuwe moya weyingcwele kaNkulunkulu awuphinde uzibonakalise ntambama ngeke besincipha bethine ukhule wena
Sibusise ngezwi lakho kulo mzuzu osele kudunyiswa likaKristu Jesu igama. Bayethe mafunga ngajiye, bayethe zikhonela, bayethe mthombo ongashiyo. Namanje sisho njalo nje ukuthi kubo bonke oThixo akekho njengawe. Egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu, fudumeza nenhliziyo ezibandayo hlobo laseCalvary, mbawula yezulu. Nakufika wena ubusika benhliziyo buyabaleka. Egameni likaJesu Nkosi yethu, nyathela wena wake wanyathela phezu kwejele boPaul bekoshiwe kulo lazamazama kwavuleka amasango, kodwa iboshwa ayiphumanga ngoba zazizwa indumiso nonyawo lukaJehova. Nyathela Nkosi yasendumisweni, nakunyathela wena inhliziyo yethu iyachakadula. Baba wethu onamandla wonke, sibusiseke ngezwi lakho sesikuhlalele wena wedwa othi na usetafuleni usinikeza ukudla kwethu, ubiza nesitha sethu sizobuka. Egameni likaJesu Nkosi yethu, namanje sesiyadla usathane ebuka, siyadla amadimoni nosekretari wasesihogweni ebuka. Egameni likaJesu sisho lokho nje, ubani onjengawe awuphakanyiswanga ngephepha, awuvotelwanga, wawukade ukhona umhlaba ungakasekelwa. Ubaba unobubele, siyabonga qhawe lethu, sithula iqhawe ngoba wena wedwa ithuna lakho eli-empty, wena wedwa ithuna lakho elingabhalwanga rest in peace. Amanye amadoda abhaliwe amathuna awo. Siyabonga ke Baba, suthise ngezwi lakho nakulesikhathi, udunyiswe likaKristu Jesu igama manje kuze kube phakade. Amen. Thanda ukuthi singakafundi izwi leNkosi bengikhuluma phambi kwaNkulunkulu naphambi kwe-leadership yonke, naphambi kwaSithole nakini. Ngicela-ke sike sibukisise. Sanibonani. Sanibonani. Akubamba umakhelwane nje, umnike encane ihagi uthi sawubona makhelwane. Mathapanye ababingelelani nje, sawubona makhelwane. Amthathele ithuba bona nayi insizwa lapha isamiyeki lo sisi loke nibambile. Salumiyeka phela. Awu amen. Ngithathele lithuba ngibonge kuZondo ukubabonga abantu basesikhawini. Abantu benza okuhle bayabonga. Ngiyacabanga ukuthi noma kungathiwa kuyaqhutshekwa, nizohluleka yini kulithwala lethende? Nizohluleka yini kulithwala lethende? Niyangithembisa ngeke? Asilwamukele nokhozo olumaphiko-phiko, nibashayele izandla egameni likaNkulunkulu. Khona ingoma ngafushana nje ngifuna sisho, kodwa eyeSuthu. Liyathika ukuwaSuthu. Oh. Malilula kakhulu, ngifuna nje umusho wodwa siwusho. Sizoyithatha uyazi etilongweni ihamba kanjani. Ngiyayitilongwe ihamba ngalendlela. Ehlanzika sileva. Niyakuzwa lokho. Kodwa manje kaSuthu uyiklari. Kimadia konyana. Funa ukuzwa isoprano ngizwe nebhesi uthi kimadia.
Ngiyakuzwa lokho. Imagine. Uyabona mina nawe besingazana. Into yenze mina nawe noma nginibuka nje akekho ekhanda lakaGumbi la ngiyanibona nje. Into esenze sazwana sazana asambe. Njalo usathane noma bekade ahleli phezu kwethende uyasuka ngoba into ayisabayo akasaba amadoda usaba nje igazi sanibona yakhumbula nami ngifike emhlabeni benginika amagama uzibone ukuthi ekhaya babengangithandi wonke amagama ngawathola ngawanikwa ugogo abangizalayo zange banginike nelilodwa igama lami lokuqala sanibona elukhuluma ubawubuwa Gamalam lokuqala ngoba ngafika kunomoya ugogo azange swela igama wabona izindlu iphephuka nje mina ngafika kuphephuka izindlu ugogo wabuka umoya wabheka mina wathi ha umoyeni ke lo sanibona igama lami lelo angifuni kudlalwe ngalo elinye igama lami uDingane ngoba ngafika ikhalenda ekhaya ibovu kwakuyi-16 zaJanuwari azika-Disemba base bathi uDingane amagama amabili nje moyeni uDingane sanibona ngaye esikolweni ngathola inhlanhla mina esikolweni angizange ngimukiswe ngaziyela ngoba ngabathe ngiyabuka ngabona sengilo ngikhulile ngingena ku-10 years akekho ngimukise esikolweni thina ngiqala 11 years ngabhlukela ngashona esikolweni baye bangihleka abantu nakithi ngiyakhumbula umisi wami ngibuza igama esikolweni ethi ubani igama lakho ngathi umoyeni wathi elinye ngathi uDingane wathi hayi sisho lokukholwa kwakusese into enkulu ngaleso sikhathi Christian name ngathi naloko abanganginikanga lona wangijikisa ngajika ngaye ekhaya athi nangifika ekhaya ngena nje egeyitini ugogo wabephuma endlwaneni etoilet phela wangibona ngene endlwaneni mina egeyitini wathi ufunani ke wena isikolo singakaphumi ngalesikhathi ngamangala nje uthi ungithethisela ngoba nalesikolo ngiziyele kuso sengiyamtshela bafuna igama uthi ubatshelile ukuthi uDingane yebo ngumoyeni yebo uthesuka wathi jikana ngimile nje egeyitini wanginika igama wathamba batshela nguSimoni jika khona lapha into engenza ngingalithandi legama andikwigama ngimile egeyitini azange kuhlalwe phansi kukhulunywe awu amen okufike kungikhube kakhulu sanibona elukhuluma
ebuye toilet nje engakagezi nezandla kodwa ngeke ngikhohlwe bantwabami kwakukade kungu-1959 ezi-10 zikaJanuwari bafika indoda ezweni lakithi wesithole yabeka ithende elicishe libe ngangaleli lapho samangala sonke sikanela sathi selikisi ibuye elokishini namhlanje 1959 kwakuyindoda yakwaZulu ehamba kancane inde yakwangqolosi ihamba kancane kanti iprofeta kona ukuthi ngivela kude ngiyekudeni hlanzana kuzinikela mina ngalelo langa kwaphuma imfene ezweni lakithi wathi kumenyezela igazi likaJesu kwabe kuchitheka negazi lemfene ngoba umnikazi wemfene weza nento yakhe wayidosa wathi mfundisi nayo into engisebenza ngayo sanibona Kangiye nje ethendeni kwakhona indoda kwaMdubi uSonumalo kwakuthiwa uMdubi yayithina ihlabelele iyogeneka kaZulu ibikhona mntanami yayithina ihlabelele le ndoda ithi izandla uzwe ukuthi idimoni liyabaleka la endlini sasiya ungakhohlwa umkhulu wami kwakuyinyanga uJazi umkhulu wami lo ufuni ukuhlala ngaye uJazi umkhulu wami sanibona sasiye phela umkhulu wami wathaka lapha eMozambique ukuze ngibone ukuthi lathwala khona wahlala khona 6 months uthi wayehlele emanzini ngabona ngomkhulu wami ukuthi amadimoni ayakhuluma ngoba the day azofika indawo esasikuyo ngasehholomndeni esitanela bayangizwa basekhana ngisho njalo kuthiwa kuseholland 3 la sasikhona indawo engenazo inyoka lezi inhlwathi wangeke uyibone lapha kodwa ngalelo langa kwangena inhlwathi esibayeni ekhaya yabamba inkabi yenkomo yayithandela kodwa yangayenza lutho waphuma ugogo wathi hayi ningayenzi lutho Jobi bambele nkomo isho ukuthi uJazi uyeza namhla kufanele kuhlatshwe le nkomo nebala lathi lithambama ilanga liyoshona wabeqhamuka umkhulu wami wathi eqhamuka inyoka yayekela inkomo yaphuma yahamba kwahlatshwa le nkomo la ngabona khona ukuthi amadimoni ayakhuluma senishonephi sanibona yes, badliwe wayekade ebhula ngezinyo elikhulu engangembuza njalo elami lezinyo athi ngilithathe emanzini ayebeka lona ekhoneni lapha bese bekuyigubhu la nakuzokuza umuntu ezofika la ekhaya nguzwa ngale igubhu sithi chu athi lungisani khona besayo mithi omkhulu wami yayikade igaywa yimi imithi le yayigaywa yimi neyokuhlanza ngingakuhlanzisa sithole mina ukuthula esikhaweni lo kuhlanza ulula kakhulu loyo wasasibamba impukane lezi ezilihlaza angithi ngiyakuxoxela phela olazi iBhayibheli uyazi ukuthi kuthiwa amafutha empukana kanjani umuntu omkhulu loyo saya ke thendeni yeah nangu umuntu awuye ngichaze nanenze lokho kwami engicele kona awayi amen langijahe khona sithole kula saye thendeni sijathuliswa yiloko nje kuhlatshelelwa nasibuya ntambama asivulele umkhulu siye ngakusasa emini ngika imithi ntambama siye thendeni halala
Phamse zona lezandla beyikade ekhaya la. Kanti uAmen ushone phi wena? But one day, the day imhlanzana ngiphakamisa isandla sami. Mina nginikelanga ngihlafuna ichapisi weshaya. Hlanzana nginikela kwakwehla inyembezi. Kwahlangana namafinyila. Eza ngaphambili, ngangifika phambili, ngathola umama wami naye emile phambili wangibamba. Wakhalela esifubeni sami, akasekho elde emhlabeni umama ongizalayo. Into eyangimangaza, that day, sathi nasibuyele ekhaya, sathola amagate akhiwe ngamaketanga amakhulu. Samemeza fulani bosesibuyile mkhulu. Wamemeza phakathi umkhulu. Wathi sebangitshelile ukuthi lokho niza nako kunamandla kunaloko wami la. Tshela amadimoni bengekho ethendeni. Esekhaya bengekho nangikhala. Kodwa into zasagcina ukulala ngalelo langa ekhaya. Zange siphinde singene impahla zethu zagcwala istrata. Into engijabulisa yinye ngoba ngangiyazi imithi yamkhulu yayikade ingadlali. Phela kwemithi ayingadlali yamkhulu. Yakutshela engadlali imithi yamkhulu. Kodwa ngalelo langa ajatshuliswa ukuthi ngithola into engaphezulu kwezinto zamkhulu. Angisabi madimoni, angisabi bathakathi, angisabi tolosho, angisabi impundulo, angisabi mamtsotsi, angisabi yonke lento ngoba ngathola into engaphezulu kwezinto zamkhulu. Uyazisha laba bathi ngiyahlala la. Mkhulu wayebambisa umkhulu. Bonke ababekade befuna ukuhambisa abantu mkhulu ahoshisa umkhulu. Ngola kufika indoda ithi ngishushushwa induna le plus wegumbi awungiphindi ni umuthi obovana ngebhodlela encane. Wathi ubuka-ke na uyalapha ya. Ngaleso sikhathi kwangakabikho ama-toilet lapha emapulazini. Indoda yayibuka nje ukuthi iqosha ngakuphi nje. Wathi umbuke la qosha makhona. Nasahambile uye lapha kule LP. Le LP ledanselwa zimpukane. Tshele lo muntu. Thina kawuthela bese uphatha ingutshana noma ibhayi. Bese uthi kuzosuka intuthu enkulu la. Bese uthi phezulu kwale ushayele intuthu. Bese uvulela ngomlomo. Uthi finyela naba finyela naba finyela. Njengoba benza nje phezulu kwale LP. Umnikazi wale LP uyafinyela lekhaya. Zazingadlali into zamkhulu. Noma wawungaye emthwini. Uthi na intaba. Angikala ubona umuntu okwazi ukunqamula intaba. Ake ngizwa nonke la. Niyangizwa nangithi intaba. Nakwaziwa ukuthi ubani uyogangilela ekhaya bese kubeka intamba ethuneni. Ongeke uyibeke kumkhulu ayinqamula nje. Zazinamandla into zakhe. But I thank God. Zakhuluma nangifika nevangeli. Awu amen. Khona ngifuna ukubakhulekela namhlanje. In the name of Jesus. Cela ufunda izwi. Zokhuluma kakhulu namhla nalaba
abamukela uJesu la ithendeni cela ningiboleke nje 10 minutes sihloko sodaba lwethu nawe lapha ekhaya mlaleli akusinike indlebe sithi 10 daily duties of a Christian. Kunemisebenzi elishumi okumele yenziwe umKristu imihla ngemihla. Come class, imihla yabona nje ukuthulile sengiyokhomba usho wedwa imihla mingakhi lemisebenzi ilishumi. Ngenxa yesikhathi sami mhlawumbe ngizothatha mthathu noma mhlanu. Akusifundele oqala umsebenzi. Ake ngibone bakhona bamamukela uJesu yini since lethende lafika la. Ake niphamise izandla. God bless you. God bless you. Awubakhona. Awusifundele cela lozofunda beseduze kwami. Ncwadi kaLuke chapter 11 msebenzi oqala. Come class, umsebenzi okumele lingashoni ilanga ungawenzanga njengomKristu. Luke chapter 11 verse 1 sima ku-3. Msebenzi oqala lo lingashoni ilanga ungawenzanga lo msebenzi. Qhubeka. Kwathi ekhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe. Wayesethi kubo, nxa nikhuleka anothi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe isikwa sethu sezinsuku zonke imihla ngemihla. Imihla anginizwa imihla into yokuqala okumele uyenze khuleka. Malingashoni ilanga ungakambizi omdala wey'nsuku. Uwedwa shaya ngedolo uthi uJesu anothi-ke nanikhuleka. Baba wethu osezulwini. Awu amen. Uyabona nje nasikhuleka sihlangene sisenkonzweni. Nawuqala ukhuleka sihamba nawe emthandazweni. Ngakho-ke sifake nathi. Njengoba sihlangene sibaningi sifake Baba wethu. Singathi sigcwele itende uthi Baba wami. Wami. Sifake ngoba uJesu sifakile. Baba wethu osemazulwini. uJesu lalela phezulu umthandazo. Ubona ikholwa nofuna ukubona ikholwa lipantsha uSathane ukhala lishaya emthandazweni. Uyazi nakuphuma umthandazo kungena ngikhulume. Akuphuma umthandazo kungena izindaba.
khona unabazalwane kuya ngezimo come class kuya ngezimo khona umthandazo uthi na ukwesinye isimo uthi na uthandaza ubize abakuzala ngevangeli kuya ngesimo kuthi kuphi. That is why nabaqala babethi nabathandaza bathi uNkulunkulu kaAbraham kaIsaka kaJakobe uNkulunkulu kaShadrach, Meshach, Abednego. Kusho ukuthi kukhona izinto abayibonile kulaba ababalayo zenzeka kubo. Amen. Nami khona ikhathi ukuthi nakufika kwezinye ikhathi bese ngibiza uNkulunkulu walo wangizala ngevangeli. Uba khona izinto engayibona, khona izinto angifundisa zona, akusi wrong lokho. uNkulunkulu kaNgcolosi sikhumbule naku konakala. uNkulunkulu kaChiliza ukhala ngoba khona izinto uChiliza ayishiya, khona ikhonkwana ayishiya, kodwa manje abazalwane bayayisiphula. uNkulunkulu kangithi awu amen. Nineke la seninenhlanhla ngoba lesizukulwane la esababona thina sibabona sebazothi nabakhuleka bathi uNkulunkulu kaSithole, uNkulunkulu kaShaka. Kusho ukuthi khona into abayibone kuye. Nami ngomunye wenhlanhla kulezi insuku ngifuna ukuhamba kahle ngingaliphoqi ivangeli. Ngabe umzalwane ngapha ngiyajola ngapha, umzalwane ngapha uhamba inyanga ngapha, hamba-ke mzalwane kujola mzalwane sanibona. Kukhona abazolibona ngeliphila ivangeli bathi nasebebona izinto singenzeki bathi uNkulunkulu kaGumbi. Umbiza umuntu ngoba khona into ezenzeka wayibona. Sanibona. Uphinde kukhona isikhathi la ubakhipha bonke, ukhipha abantu ababona benza izinto, uzifake wedwa ubeke ipulpiti phezu kwakho ungasathi our Father, uthi my Father. Sikhona isimo esikwenza usho njalo, my God, uNkulunkulu wami owubeke kulaba kufikile nakimi, nginamandla okwenza konke ngalo ngiqinisayo. Sanibona. Ngiyabona umthandazo nisakhona. Ake ngibone izandla abangizwayo niphakamiseleni. Niqinisile niyangizwa ngempela. Umthandazo ufana nokugeza umzimba. Magwela abantu nje awugezi yonke into, ugezi wafana khona kunokushiya. Ubese ukhala ngenhliziyo uthi awungcola ngeke ukuthi into namhle ekhona abantu awunisangizwa yini ethembeni. Nasemthandazweni khona izinto ngeke uzimenshine phakathi kwabantu ezidinga wena noNkulunkulu bengekho abantu. Sometimes it is dinga wena noNkulunkulu angazizwa nonkosikazi wakho. Awukodwa likhona yini?
sanibona. Ngithanda labo mama abathengisa lapha eBackstage. Into engibusisayo yinye i-anyanisi. Uma bezoyithengisa la abayiyeki nale ngubo ebrown. Bayihluba le ngubo ebrown i-anyanisi. Bese bamhlophe ibe yinhle ibe njani. Uyithola isimhlophe i-anyanisi. Uma ingathengwa iyabuya le ngubo ebrown. Nakusasa baphinde bayithinta. Iphinde ibe mhlophe. Uma ingathengwa iyabuya le ngubo ebrown. Baphinde bayithinta. Uyabona umthandazo unjalo. Kufanele uhlale ezandleni zikaNkulunkulu. Ngoba uthi ulungile iphinde ibuye ingubo yesono. Lisakhona inethende. Once usuka kulesandla iyabuya ingubo. Kutheni? Ubona uanyanisi uphelele ezandleni. Ngoba iyabuya ingubo ebrown. Nkosi yami uthi uDavide mangawele ezandleni zababi kodwa mangiwele kwezakho izandla ezizosusa le ngubo ebrown. Awu amen. Into yokuqala okufanele uyenze njengomzalwane come yini? Anginizwa yini? Athi ohlabelelayo uJesu Luke chapter 9 verse 23. Luke 9:23. Umsebenzi lo wemihla qedela. 9:23. Wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazithele. One, makazithele. Enkosi yami. Qhubeka. Athabathe isiphambano sakhe, imihla nemihla angilandele. Isiphambano sithathwa nini? Khulumani sithathwa nini? Hayi sathathwa ngo-1945. Laphikisa umfundisi sathi sithathwa ngo-1959. Ukhohlwe mina sithathwe last year. Aw, khulubani-ke ngoba naku nivele niphikise nomfundisi kanti sithathwa nini isiphambano? So asikho isidingo sokukhoshela abazalwane ukuthi ngasindiswa. Insindiso yakho kumele kube insindiso eqhubekayo. Yabona nangema phambi kwenu ngithi sanibona abazalwane. Joni ngibona nje ngaqedha ukugeza ngo-1959. Lonke lingababaza nithi akanuki-ke lo baba lo kunzima. Sanibona. Nale ndaba yokuthi isiphambano yini kusamele ichazwe. Ngoba ngelesine bomama bake bakhuluma enye into nje. Bathi wema phela omunye. Wathi bantwana bakaNkulunkulu.
ibhokile nayo indoda lapha ekhaya zehla inyembezi wakhipha udukwana wakhe wabe seqala izisuku hayi abayisuli bathi uzosusa i-makeup uyacomboza nje uthe suka wakhomba omunye umama wathi njengawe mama kwakumkhokheli lo mkhulu wathi njengawe nje ngiyabona senidiniwe yini masingake sishintshane kouye nje iviki lapha ekhaya iviki nje uzayibona lento engikhulumayo ngisithwele isiphamba qedela ngisithwele iba kusho ukuthi indoda yini safanele ilungiswe lento nithandana nodwa lemateksini nasenisuka nithi isiphambano yiso lesi ila ngabona khona sithole ukuthi okungcono ushumayele lapho mama ngathi uswele umama athi ake uyothatha lo wami iviki ngamanye amagama nami ke ngize ngathi hawuye bakithi nabo amakhosikazi azashintshana ngamadoda la enkonjweni uma emthatha iviki uthi usazobuyela lo sanibona umuntu makazide athabathe sakhe isiphambano imihla ngemihla ngihlushwa isikhathi sithole kumele siyichaze le ndaba yesiphambano ngoba khona abazalwane othi nawukhuluma ngesiphambano bathi into yokuqala leyo sesadlula lapha Alithini siyazi nje ukuthi uanyanishe uphelele ezandleni 3 mhlambe ngenxa yesikhathi esigcine kuye nje Zenzo chapter 5 verse 42 Acts chapter 5 verse 42 ake ngibona le class lami into yokuqala okufanele uyenze imihla ngemihla yini is to pray. Thank you. 2 take up your cross imihla funda abayekana ukufundisa nokushumayela ivangeli ngoJesu Kristu imihla yonke ethempelini nasemakhaya. Number 3 fellowship abayekana ukushumayela ngoJesu nini besemakhaya noma behlangene imihla lalela mntanami ngicela ukukhuluma lo 24 hours onayo ukhona 2 hours okufanele usuku nosuku ube khona ku fellowship hlanganyeleni yabona njengoba lizo uyithendela fanele ukhethe manje ngiyohlanganyela kuphi la ngizohlanganyela khona ngekota ngiyabuza ngihlanganyela ngekota akhohlwe mina ngihlanganyela kanye ngonyaka khohlwe mina ngihlanganyela ngo Good Friday kuphela khulumani ngoba niphikisa umfundisi ngehlanganyela nini ngilapha estanela felo imoto ngizogibela itaxi amateksi ethu akamfuli yanunga lapha amabheka akamfuli yanunga sengihlangana nabo makoti amabili bayaphikisana uthi lo munye uNkulunkulu anganizwa nje ukuthi nina nikhonza ngomgqibelo uthi nalo akanizwa nani ngoba nikhonza ngesonto kuyabonakala ukuthi unamandla lo ngomgqibelo uthi yini nje wayikhotha yangesonto fanele kuthandazwe ngesabatha niphambana neBhayibheli niyothandaza ngesonto awu sengiyangena nami ngithi hawu nithini na angisukele lo ngomgqibelo athi nangu umfundisi wabo nidukiswa uye lo
uye lona othi thandazani ngo othi thandazani ngo kufanele kuthandazwe ngomgqibelo ngesabatha ngithi kuyeke kahleke magodi kahleke uyabona ke la sihlukene nje wasibathathu wena wangomgqibelo lona wangesonto mina ngawemihla ngemihla sanibonani ithi uyabona wena uyi-Saturday news wena uyi-Sunday time mina ngiyi-daily uyazi into engenza kube njalo uthi ukizayo ngicela ukhuluma umthetho kaJehova ohlala ematsheni ezibhebheni zamatshe unethwa zimvula ematsheni ushaya mimoya ematsheni uthuthile ematsheni wangena ey'nhliziyweni zabantu ngey'nsuku zokugcina uthe ungathutha ematsheni wangena ey'nhliziyweni uthi uyizana ngibabonile abantu kusukela esabatheni ukuya esabatheni iy'nyawo zabo zagijimela ethempelini yabona nje le ndaba yakho ngomgqibelo ukuthi umthetho usematsheni nishone phi kodwa nini manje kwedela mntwana mthine singabe hawu na ngibuka buhlungwana nje ningaba mgqibelo nani na kwedela sibanini thine namhlanje ungacabanga ukuthi kusasa sibuya nakusasa siyabuya awu amen sihlole ifa lethu ungathini unikwe ife elingaka ukuphila kwaphakade ungabese uyohlola umuntu onemfuyo noma nezingulube zewu-3 nje esibayeni akalali kuze kushaya uthele ngo-5 uyavuka uyoba ney'ngulube uyazazi zewu-3 kodwa ufuna ukuyoyivala viyero nomuntu obhaka amagwinya akalali kulokotova inhlama yakhe singalala kanjani sathola amagwinya angaka okuphila okuphakade u-amen ushonephi come class 1 anganizwa siyathandaza nini-ke 2 thatha isiphambano sakho naso sithatha nini ngizokutshela leli langa ukuthi sikusiza ngani uma usiphethe imihla ngemihla ngoba kuney'khubekiso la endleleni khona abantu uzobathola lapha ebandleni abanye ngathi basindisele ukuzokhuba wena nje iy'nkunzi malanga ezithi nayiphakama nje sithi kudala thina sazalelwa kule sonto abantu abanenhlanhla inhlanhla uzalelwe esontweni abantu bezalelwe esibhedlela wena wazalelwe esontweni angazi noma nalana sihlukene khona abangomgqibelo khona abangesonto bese bakhona thina iy'nkunzi malanga umthetho sesimkhonza imihla asigcine ngalokhu chapter 17 the very same nansinga ke-Acts 17 verse 11 tell us sigcine ke lo
labo ke babe bahle kunabaseThesalonika labo bazalwane babe bahle kunabaseThesalonika qhubeka balamukela izwi ngenhliziyo yonke uma bamukela izwi babe ngalamukeli nje balamukela ngenhliziyo yonke yebo qhubeka bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla yebo qhubeka ukuba zinjalo yini lezo zinto laba bazalwane babe ngafani nabakuphi anganizwa babe ngafani nabakuphi olunye uhlobo lolu wawuthi noma sowushumela uqedile baphinde bayihlole imibhalo ukuthi zinjalo yini lezo zinto beyihlola kodwa basekho beyihlola kusho ukuthi eThesalonika wawungashumayela nje into engekho ngoba yayingahlolwa nje imibhalo wawungamvula yabona nje impela ukhuluma no mama wami mina wangcwatshwa nje ngevesi elingekho nje eBhayibhelini ngisho mina elingekho eBhayibhelini lapha eGoli bafika abantu bazi ukuthi uGubu ushonela elesihlanu kodwa ebusuku manje wayengakhonzi nathi wayesele kwelinye ibandla bana bafika begcwala abantu abazalwane babona kuthulekile ngabonayo bayisusa inkonzo yathi vuthi lasukuma igosa la mama yathi niyamazi yini lo senishisa kangaka ngayo bathi hayi sazi uGubu wathi akakashoniki uGubu ihlalani phasi kwaba upantsha kwabazalwane bavele bahlala phasi ngoba awukashoni vele ngihleli phasi wathi umfundisi uzofika ngo-12 sahlala ke uthule mthethwa ngo-12 yafika le ndoda yema nje etafuleni yavulisa ingakakhulumi nathi yavele yenza nje lona legosa elithulisa abazalwane leza kanti ikhuluma nayo leza lengubo yayo layifaka amfaka proprende ningathi ke ngilwa nazo lezi ngubo angilwi nazo baba muhle wabanjani angithi nathi ezulwini siyombatha zona lezi zinto imali bona sebayijahile bayiqala khona yabona abanye bayabona ukuthi mhlambe bangayitholi le noma bayithole samo wabithosa isigqoko sakhe waqala-ke lo baba leli msuthu kade kumsuthu wathi mkhoniyo asho mamkhulu mkhoniyo ngumkhohlwa wazi wayesho mnandi mkhoniyo leli sinatha mkhoniyo engade kuyiqhawe ukholo uthe suka wavula ivesi elingekho vele eBhayibhelini wathi sizomphelekezela ncwadi ka-Aaron chapter 8 angizange ngilivule mina iBhayibheli ngoba u-Aaron ngiyazi akekho mase kodwa ngathi nangibheka laba babengivulela inkonzo khona babemfuna u-Aaron ngabona ngathi ayikhona useThesalonika sanibona kanti kusekuncane lo useza nokukhulu umfundisi wamtolika yena nalo Aaron wathi njengoba eshoka kudingeka ukuthi simfunde niyamazi u-Aaron ushilo wathi ningakhohlwa abaleleyo u-Aaron wathi singakhohlwa abaleleyo uyamsukela mfundisi azizale uthe suka waqalela indaba arengifuliyo uyithe atamela lihodimu uthe sinakasondele ezulwini uNkulunkulu uhlala egeyidini eJerusalem uNkulunkulu indoda endala inentshebele ibheke bonke ababuye emhlabeni uthe nakaqhamuka nalogo uNkulunkulu waphakama wathatha ikheyini yakhe induku wathi ya
indaba bosulova enkonzo bathi kodwa ngeke kuye umntana mdunusa 1 2 3 kamshaya kathathu wathi ngene ezulwini into yangimangaza ukuthi nakathi lo umama wami ushaywe kathathu pre-lunches wangena ezulwini ibandla lavuka umoya wathi kunjalo-ke ezulwini noma kade uphuza uNkulunkulu uvela kubuza yini bowudakwa kangaka kodwa ngeke ngibulahle dunusa laze lashipha izulu sanibona abaseThesalonika ke la abangayihloli qedela na ufunda imibhalo bayabhoreka amen mhlambe ithende seliyawa nje wena ungakamkhethu Jesu awukayithatheli isakho isiphambano lithi iBhayibheli futhi khumbula mntomsha ebusheni bakho khumbula umenzi wakho zingakafiki izinsuku ingakafiki iminyaka ososho ngayo ukuthi angithokoze yabona manje njengoba sikhuluma nje sengikhuluma neclass ke manje ukusuka ecrash bengikhuluma nalabo sebangene kuvarsity yaseCalvary sengibuya lapha kuTT kungenzeka bakhuza abazali bakho mntanami bathi yekela le ndlela ohamba ngayo nawubaphendula uthi ngangekho ebusheni bakho ngifuna ukudla ubusha bami akunandaba budla ubusha bami kodwa khona isikhathi elithi iBhayibheli khona insuku ezizofikela wena awuzosho wena sawulela embhedeni lapha amadolo kuyoba ngazathi semagiya esitimela okwamanje njengoba ngikhuluma nje wangathi kuyahlekisa mfana wami okwamanje njengoba ngikhuluma nje ubona into yokuhleka usahleka wena namhla hleka qhubeka kodwa kusasa kuyobe kuhleka mina usondeza wena insuku akuzosho wena ngeke kusho umuntu sosindwa ishidi lodwa uthi angithokoze okwamanje nawuhamba la esikhawini mfana wami ave besho abantu bathi akekho ofana nawe uhamba ushola uvumbuka abakubukayo bangathi inyawo zilingani kanti ziyalingana nethu sesitayeleni nje ngoba uthanga uJoseph balinqamula igama lakho bathi uJoe manje ijathuliswa lowo nje ukuthi uJoma ukhuluma usesitayeleni wena bro mina ufuna nje umuntu oserious ngempilo yakho njengoba kumgqibeli lesihlanu namhlanje i-weekend bonke bayadansa lapha ekhona ufaka amakhaseti faka ikhasethi siyadala
akekho gogo kodwa uhlelele mntanami ngibonga wena inyawo zakho ezikulethe kulethe ubani othi umfundisi bakukhulu cela uthandaze nawe ufuna lo Jesu wathi nawumthola kwakhuluma into zikajazi ucela izandla namhlanje cela usuke straight kulo ndawo ujima ozabalile suka nje straight kulo ndawo wakothi wabayisule ebantwini wahlakanipha esulwini ngifuna ukukhuleka nawe namhlanje ngifuna umuntu o-serious ngixolele ethi sivala amehlo ngifuna nje umuntu o-serious ngempilo yakho wazala ngaphambili wabayisule ebantwini wahlakanipha ezulwini uNkulunkulu akubusise nawe mntanami uNkulunkulu akubusise ney'nyembezi zakho ungasakhali aziweli phasi khona akaziwela khona egameni bayeka abangani bakho ohluphekile kuwe God bless you wanqoba baba wami wayifaka inhlanhla ekhaya lakho egameni likaJesu umuntu ilona lo makazidele athathe sakhe isiphambano imisha ezulwini sokubiwe ngenyawo ezulwini sokubiwe ngenyawo cela nebandla lasemhlabeni lijoyina bezulu uNkulunkulu akusisele inyembezi zakho sisi ungasakhali mntanami ungasakhali egameni likaJesu akekho njengawe walayeka Sathane igazi likaJesu likaphelelwa ngamandla sabadosa namhlanje noma uSathane ukudla uyakudla kodwa usukuma kwakho nje uzala ngaphambili ngiyacabanga nangabe kade afuna ukudla uyaduka iplate lawo ngoba igama lakho lalela kahle mntanami igama lakho ebhukwini likaSathane alifishwa ngeraba kodwa kwehlinzwa ngegazi lasemazulwini iyophenya emabhukwini asesisogweni sokusho igama lakho lifishwa ngegazi inkosi na
Jesus Christ. Amen. My God. Yes, Lord. Nkosi Jesu namhlanje impilo yami yonke nginikela kuwe ngithabatha isifundo ngiyasidela ngiyakulandela kusukela namhlanje bhala phansi igama lami encwadini yamagama okuphila impilo yami ihlanze ngegazi lakho kusukela namhlanje sindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu izono zami xolele Sathane ngiyahlukana nawe ngiyakudivorce uSathane noJesu Baba ngiyabonga ukuthi ngithole igama elisha ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngihlala izandla praise the name of Jesus. Alright. Balekile vela manje. Ngoba siyavala Sesalo uzothatha usindiso lwakho namhlanje uzokhululwa. Khipha isithixo sakhe emzimbeni wakho please if you want to get help from the Lord. She's